dneska bude môj najhorší deň. Čo mám tu 59 sekundy, pretože s tým, toto tu, ale s tým musím poskladať tyčku 59, ja mám iný mobil, takže to ide pomaly, či nejde pomaly, ale ide rýchlo, ale totálne rýchlo. Takže uvidíme, či stihnem toto, ty vole, ja neznám, spraviť tyčku s tým. Keď spravím, dáte subscribe. Dohoda je dohoda, dobre? Dohoda je dohoda. Dohoda. No. Takže keď nedám, tak nemusíte dať subscribe. Proste nič. Dobre. Takže z tohle tu jak to volá, ja neviem, jak to mám prečinokovať. Pomenujem to. Nie. No, ideme za to. Takhle? Stačí? Ty vole. Dobre, idem na to. Mám hore ruky. Idem. Dobre. Čakal som. Nie, ja to nestíham. Ole. Nie. Nie. Dohoda bola dohoda. Ole. 30. Už bude 20. Už posledná kocka. Počkej, nie. Mám to. Mám. Tyčka. Rovná tyčka. Vyhral. Rovná tyčka. Mám dosť. Takže subscribe. A fakt mám rovnú tyčku. Pozrite. Vyhral. Dobre. Dohoda bola dohoda. Dajte subscribe. No, tu je to. Tak rovno. To je všetko. Dobre. Dal som za 59. Keby ste chceli za 40. Mačkaj tam. Dobre. Tak, dal som. Dajte subscribe a dohoda bola dohoda.